ifa lakho ngabele lona ukuba ngiphilise abantwana bakho. Ngicela ke Nkosi izulu nomhlaba lenkundla onginike yona kungabe inkundla ukuthi namhlanje ukuze ngizithole ithazami, kodwa kube inkundla nje enhle yenkonzo. Amen. Ngoba thina abantu siyahlupha masinikwe ifa lasezulwini ukuthi asilidle, umuntu unela guqe nje abe sebona abantu kufanele akhwele phezu kwabo, kanti lokho akulungile kuleli sonto. Sizoke sidlule engomeni nje ka-75 ithi Nkosi nika indlebe zethu ukuze izwi lakho siyibambe singayiyeki imiyalo yakho. 75 Nkosi nika
kanjalo uShembe inkosi yasezulwini ebhala lo mbhalo ekuthiwa ngesingisi phonetics, umbhalo jikelele ubhalwa udokotela Ayibonge Nkosi. La bhale khona yena ihlabelele zala ikhazi ehlula uphuzushukele zala umashezi enkandla. Uphuzushukele ucula kakhulu indaba ukudlala meshaya igitari. Kodwa wathi menikwa isihlabelelo kuthiwa cula la. Wathi hayi phela lezi akuzona ezasemhlabeni, lezi engizenza noma yini ezasemhlabeni. Ayibonge Nkosi. Obona ngoba ezala ekhaya ingoma zigugi, ngisho uNkosi yethu nje simakade ingoma keyboard olosho. Manje sihlatshelelwa umuntu okwaziyo ukuhlabelela ukuthi khala. Angikhulumi na umuntu ohlabelela eswini. Bona umuntu ohlabelela eswini wonke lo uhlabelela eswini uzicabangela into zakhe. Funa ukuhlabelela ingoma la ekhaya ukhululeke ngoba eyasezulwini. Yankulunkulu akusiye umuntu ungezwa abantu beligxeka lembandla belisho yonke into abayithandayo. Into engagxekwa ikhuli. La ngafunda iphepha lesingisi udeclare uthi wathi sengiyadabuka inhlangano yami isizophela i-National Party. Awungathi uqhubeka nokufunda uthi ngoba angisagxekwa abantu ukungagxekwa kwami kuzobenza bangikhohlwe. Umuntu mayengagxekwa ugcine ekhohlakele bantu kanti ogxekwayo into yakhe yakhula. NjengobuNazaretha, ubuNazaretha ayikho into egxekwa njengabo emhlabeni. Umuntu wakhulume lento oyibonayo ukuthi leli hayi uyabhela. Wathi umuntu awu lesonto lihle kabi kodwa ngoba abantu bakhona babuye baganana isithembu. Hayi yimi ngithi mengano yakholwa ukholwa kuJesu, uJesu wasesithenjini. Uthena kanjani ngithi mina uJesu kokwakho Abraham. U-Abraham wanesithembu, uzalwe esithenjini uJesu. Solomon ngomfunda incwadi yama-11 verse 3 ithi uSolomon wayenabafazi abawu-700 amakhulu awu-7 nezancinzaka amashende zazu-300 kusho ukuthi wayeno-1000 eyedwa. Ngibuza ukuthi-ke uShembe ubhalela wathi ayikho loo nto eBhayibhelini ngase ngithi ayifunde. Ngifundeni nami. Ngithi mina ukhaliswa ithina esishanga 2 nje nga-3 nga-4 kube sekulungiswa uyakhala. Ukhona indoda yayino-1000. uShembe wabhala la 11 verse 3. Angifunde njengoba seyibizile amakhosi okuqala isahluko 11 ivesi lesithathu. Wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa 700 amakhosikazi nezincinzakazi ezingamakhulu amathathu sinethi 300. abafazi bakhe bedukisa inhliziyo yakhe. Wona ngento eyodwa wayithatha inhlobo ehlukene. Yabona nje mawumZulu, mawuthatha umSuthu uyalidla ikhati. Mawuthatha inzulu idla inkomo. AbeSuthu umsebenzi bawenza ngegusha kwezwe. Manje kuphambana amasiko kanti mawuthatha uhlobo lwakho inkinga yikho. Ayibonge Nkosi. Wabuza umuntu wathi insimbi ephakameni ayishawa ngani? Ngithi mina insimbi iyashawa la ekhaya kodwa ubaba omkhulu wabizwa iy'nkonzo zama-missionaries zathi wena Shembe ngoba olwakho uhlelo luhamba ngenye indlela uzihambela ngenye yakho indlela hhayi le yethu kahulumeni sicela ungayishaya insimbi. Ungayishaya insimbi na? Bathi-ke uma wayishaya nje sokukhulumisa ngaloo nto ngesikhathi sokubandlula. Hhayi-ke yakhiwa ingesonto ephakameni wayifaka insimbi yashaya bamkhulumisa ngalokho
wayesebiza inkosi ilangula ngaphuma sodwa wayesethi mntanami ngoba isikhathi sobandlululo sibi into engizoyisho kuwena-ke ngifuna uyenze yinye ukuze sithole indawo zokusoka wena kanwa kakhulu ukuze wakhe isizwe sakaShembe ngoba thina abantu bakwaShembe sibancane uyothi lapho la kunamakhosikazi akho khona uyoba indawo yokusondela uyobatshala wonke umhlaba lapho ukuthenge khona amaplazi thina nje khangela sikhule esondele khangela ukhona uMangema noma uMamyeni uMakalizwi uyindawo yenkosi yasePhakameni ukhona usuka ngihlale ngala ibakhele ngala oma ngala kusondela kodwa endaweni iplazi enamakhosikazi wonke umhlaba wayesethi baba ngenze njani-ke uma kumenyeza isondo noma isikhathi sobandlululo singavumi wathi awukho umshumayela athi isondweni kathathu kodwa ngoba kwakusho yena kumnandi ayibonge inkosi njengoba nowushumayela makungena inkosi avela akusuka memeza athi isondweni umnandi ngoba kwakusho yena la leli bandla likaNkulunkulu akulonela umuntu ithi incwadi yesambulo ngabona izwi elisha lehla kanti laliyaphi kanti ayikho into uShembe ayenza engazi ukuthi wenzani ngesikhathi akumuzi wasePhakameni wahlukaniswa umgwaqo phakathi waqamba izindlu wathi ngala khona ubheka uZulu wayesethi ngala ukhona uJamengweni wathi kuhambe ngala uJamengweni ngangeni lutho ngisho amakhosi angena khona uthola isiqalekiso ngempela inkosi yangali vele ife mayingafanga iphuphi iphele nyaka ngoba akuyiwa ngale washo ngala uJamengweni isayide elirayithi lelababheka uZulu ukuthi uma inkosi ifika kabheka beza ukuphuma isihlalo seplango siwele siye phesheya ayibonge inkosi yasePhakameni yo efuna ukuthi ukwazi ngoba ukushumayela sikhuluma ngephezulu singakaqali la phansi la sihlala khona akulungile ithi ngoma hlala nathi inkosi yethu lelanga lidlulele thina safika ezweni lokwenama silala sikhona izinto zibona uselayo ukuze ukwazi ukuzibona ngaphambili ayikho into uShembe ayenza ngokungazi ukuthi wenzani ngiyakwazi wena amaduna ethi afuna ukusiphatha anikwazi ukusiphatha inkosi khona yona futhi ekhomba umuntu oyophatha thina hayi ukuthi wosuka noma iliphi iduna noma ihenyane elizophatha thina funa icabange kahle ukuthi minority ne-majority embili ehlukene ngoba umhlaba wonke singaphandwe iduna uwabe khona ayikho lo ifike inkosi yasezulwini kwamasha uyabonga amaholo wama ifike ngolesithathu kwakhala amakhansela athi please kanti uShembe mhlaba shiva ngimnoti ilaza ukuthi mafuthi ngona kufanele ukuthothobala inkulu lento kakhulu angazi ukuthi ingafaniswa nani kuphela inkolo yasePhakameni mawukuyo ungahambi uzishumela ungakanwa yiNdiya mawukholo nomlungu ngoba lebandla likaNkulunkulu niyangizwa umlungu wathi amabele baba yishumi ekhetha inkosi asibakhele ithempeli labo bodwa ngoba uyogaqana amazinyo esingi uyabona bazosuke bafuna ukuganwa ithile nathi sifuna ukuganwa intombi zabo ezinamehla ngingawemfela kanti akulungile sifundisiwe lokho inkosi yasePhakameni Exodus 18:14 Hawubikela umuntu oyedwa njalo uma wenza izinto kuleli bandla kunjalo ukubikela umuntu wasezulwini abantu abavumelekile ukuhamba kodwa uma bezulwini kufanele kuhambe umkhulu wasezulwini phambi kwabo bakhomplena kuMose 18:14
Bacomplaina kakhulu Nkosi bathi wemusa uhlalele wedwa bonke abantu beza kuwena. Qhubeka. Angifunde njengoba seyibizile Exodus 18 ivesi le-13. Umkhwe kaMosi wabona konke uMosi akwenzela abantu. Umkhwe kaMosi babeganiwe benabakhwe babo uyabona. Umkhwe kaMosi wabona konke uMosi akwenzela abantu. Wathi kuyini lokhu okwenzela abantu? Wathi kuyini lokho okwenzela abantu? Uhlalelani wedwa? Uhlalelani wedwa? Abantu bonke bemkuwe ilokhu kwasa kuze kuhlwe. Bonke abantu bemi kuwe kuswele ekuseni kuze kuhlwe. uMosi wathi kumkhwe wakhe, uMosi wayesethi umkhwe wakhe, ngokuba abantu beza kimi ukubuza kuThixo. abantu beza kimi befuna ukubuza kuThixo. Uma benendaba beza kimi, Uma benendaba futhi beza kimi, ngithetha amacala abo. njengoba silande sizothetha amacala obaba nobabamkhulu ababebhema inemvu ukuthi uShemba kabageza ngoba ugeza abangaphezulu nabangaphansi. Yabona ngithetha amacala abo. Ngiyabazisa izimiso zikaThixo Ngibazisa ngisho izimiso zikaThixo nemithetho yakhe. nemithetho yakhe. Ngiyabonga. Imisebenzi 13:26. Imisebenzi ke eBhayibhelini engazisikole kuthiwa izenzo 13:26. Angiphinde ngiyifunde njengoba seyibizile imisebenzi 13. Ngiqale esigabeni sama-26. Madoda bazalwa bantwana ohlanga luka-Abraham. mina ngithi madoda bazalwane bantwana bakwaZulu. Qhubeka. Nabo bonke phakathi kwenu Nabo bonke abaphakathi kwenu abamesaba abamesabayo uThixo. izwi lokukusindisa lithunyelwa kini. Izwi lalokhu kusindisa lithunyelwe kini. Izwi laShembe madoda alakithi kwaZulu lithunyelwe kini. Ngithi abahlezi eJerusalema Lithi abahlezi eJerusalema namakhosi abo amakhosi ethu naye inkosi yasemaqadini nenkosi yasemangangeni phambi abahlezi namakhosi abo eJerusalema bengamazi yena namazwi abaprofethi afundwa ngamasabatha namazwi amaprofethi asifundwa ngamasabatha onke bawagcwalisa ngokumlahla. bawagcwalisa ngokumlahla babelahla uJesu bekade behlala naye. Manje kuthiwa-ke madoda bazalwane nabo bonke abaphakathi kwenu izwi lalokhu kusindisa lithunyelwe kini. Ngoba nina benihlezi namakhosi la eJerusalema ningawalaleli kodwa amazwi afundwa ngamasabatha nsuku zonke. Kuthiwa odumo nokubonga kungokwakhe umuntu ondani lokuthi medlulile bangakhohlwa. Ozikhala zidluli ikhulu zomhlaba unganawo makudlulelwa wasezulwini abakhohlwa. Wakhala umbheki eThekwini wathi ngikubusise tata.
wathi ngusisi tata wagijima lifundile laphondo kodwa lagijima luhlelo ayibonge Nkosi qinisile amukho umuntu ongezomthandazo emhlabeni khona abantu mina ngihamba nezigule ezima kabo ngangkunginanga uba ngimfuphi ezinzima engihamba nazo kodwa ngiyilethela ikhamba ikhokhomisi sifike sithi ciliza siyasibonde amen asaze sibone umuntu ukhala sanyuka lapha siyababa phezulu akhala sahamba la athi awu ngizizwe ngathi ngihamba ezulwini umntwana waphinda ngenwathi esindlakazi wathi mayiguqa la etsheni wathi awukazi ngangena ezulwini makhala abantu abakhuluma ngawo kuyini wena ufinya ngolimi njengenkomo bahlupha kakhulu abantu ngokungazinaki izinto imisebenzi 17:26 le nkolo eyethu thina abantu abamnyama sayiphiwa uma sihlabelela belungu bayafisa ukuthi le nto bayithathe ile ngeyabo kodwa mangazi bazoyithatha kanjani ngolisizulu abasazi iyifa lethu esaliphiwa sidleni asikhohlwe ukulwa sodwa asidlifa khona ingoma eculo umfundisi umthetho uzangidabulisa ulungile azathi zikhosi awuyithi nawo umfundisi umwana zathi wangidabulisa kangaka athi kulungile sikhonza inkosi musangidlala ngesikhathi inkosi khona ingakho ngithi ngeke cha amaduna siwalandela cha kufunda ba angiphinde ngifunde imisebenzi 17:26 wazenza izinto zonke zivela ngegazi uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu wazenza zonke izizwe kodwa zavela ngegazi elilodwa ukuba zakhe emhlabeni wonke wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokwakha kwazo ukuze zifune inkosi kube leso sizwe naleso sizwe sifune yasi inkosi zithi kathi simbe zingayizwa zingayizwa lapho ziphumputhayo ziyifumanise kepha ayikude kithina so ayibonge inkosi uyababona abantu mabesukela inyamazana abanye bagijima egqumeni abanye behlisa imihosha kodwa kanti inyamazana isukilele emkhomazi layilele khona mina ngithi gijimani ngey'ndlela zonke kodwa inyamazana ilele emaqadini ilele emaqadini inkosi yasemaqadini ekhotheme izikhunjulwe la ilele khona ngoba yathatha lomkhosi yakugona kodwa yayikhonjiwe iwuka likamahilelo langapho sasikhona ibhabhadiso ithi inkosi namhlanje ushushembe iwuka likamahilelo lithi namhlanje sesiyitholile inkosana yobuNazaretha ephakameni izulu lalithi khwifi kwaqhamuka indoda igqoke ingubo enesiphambano esibomvu angazi noma mhlambe yayi-ambulance ngoba nayo yayifuna ukusiphatha sathi cha ngiyakubona mfana lo sohamba nje inyanga izulu ngikutshela ukuthi umlungu ngeke hamba naye yavele yathi inkosi phambi kwami yathi inkosi esemaqadini wena uzokwenzani la wayethi ummeli ethi uzoyibeka le nto yathi lalela lana uyayinyamalimika inkosi yathi ungafuni ubuchopho bakho ukhiwa ngefosholo hamba emsini wami amaqadini mani lana ungafakwa-ke enkosini yamaqadi ngikutshela ukuthi angimazi ukuthi waphelela bengena besinyathele endlini yesonto ngiyababona nje abantu bekhangakathi sinyathelo endlini yesonto abantu sebefuna ukubhodonga itholele golide ithi inkosi iphuma eMaritzburg nina
fanele ningeze nina ngoba ngingene ebhokisini eMaritzburg ngobuxoki benu abanye benu laba bekhona ngigcotshwe enhlangazi. Amen. Ya ngimisele umzobe umnewethu emisele umncane mfowajabo umncane kokuswa efana koma lungafaka babona yethi bayihamba ngathi umhlaba uyazamazama yingawo abaninhlanhla ukuthi noma sefile wangcwatshwa emachunwini emhlumba abuya ayombiwa ayomntwana wamathamba ephana mfowajabo yethi mayihamba ithi osilanga umncane womntwana kaShemu wamazibuko uthi wabamkhulu amandla amonke ngiwanikezele umfundisi wawuyinkinga wethu yahamba wawathi phethe inkonzo ephakemeni wathi izulalile lana sekuthatha abantu abaningi wabaqalekisa baba nothongo ngempela ngoba wayengishembana manje mase ngizoyikhuluma izinto nizophila kanjani ngoba izinto phela ziyadinga ukukhuluma lesonto inkinga obona ngoba uyinazetha uvumelekile ukugqoka into yomunye umuntu ngokuthi ushemba umazi ukuthi unakufakula wabona umuntu ephakemeni gijime gibela phezu kweyimoto yathi inkosi mbambeni imlethe la ushuka lukaMahila yayisithi mkhumulele ibhanda ligqokile wanthenga emasekenini la emasekenini laligqokwa isosha lafa lafilempini manje uvuka usosha kuvuka kulo umlemane lwakhumula ijazi kwaphila manje ungagqokelana nomuntu ngishokwena nje ungagqokelana ngoba umazi nesilana nangigqokelana nje nomuntu kambe ngigqoka bonke umbala ngithi mayithi wathi usale emanzini uyiwale rice ekuthiwa long grain baphuza umuntu elithengele kwabana bangathi phindise mbona athengele long grain intothi mawuthi uyayibeka ibhibhidle susa le ngathi noma uqala ukuthengela inkosi asephakameni uyithengele rice wothenga anti-care nomfazi ofaka ibuko ubese uthenga-ke itesting nangoba amarayisi ahloliwe ungawaletha la ekhaya ngangimcwiji angamthatha wonke umshizi uthengele kwakwenzihloko ngisho abafundisi aziphameni mabevakashe bababhekele long grain ngoba necala nkulunkulu owenza nje into iqonde ngqo mina lapha ngithi kufika befundisi vele nje ngijule ngibuyise yonke into emnandi ngiyibeke la ngoba ngisuke ngifuna abashiya inhlanhla hayi inhlanhla phela inhloso nje yami kusuke kuyileyo yingakho-ke ngithi izinto zonke anosifela ungafani nomuntu wenkonzo ibhukudwana ungazi ukuthi yini efanele ayisho nangafanele amabhukudwana ayahluka lalela-ke ngikuchazela ngoJulayi nje ngike ngezwe eredweni ngizwa kuthiwa khona umuntu oshadiswe nenja ngilalele abanye bakuzwa ushadiswe nenja lo khulumayo ngathi ngaze ngabuyisela imoto eceleni ngilalela lokukhuluma uthi lo mfundisi igwababa labakholwa namagwababa uthi ningahleki njengoba ngiyazi ukuthi niwanuthele umshado nje nizindimane nizohleka ukuthi ngibone engazi niyibona uthi-ke intombazane le isingitshelile ukuthi njengoba ishada nenja ngilwa lokuyiduduza ngoba ibisikhathela amadoda ibithi mayihamba nendoda ibijepeza abanye abafazi kanti le ngcanga ihlonipha yona yona ushadiswa umfundisi weyinkonzo ngoba efundisi weyinkonzo abazi ngefa laphezulu obona ey'nkonzweni akaze kunikelwe ngenkomo nangembuzi
nangebusha kunikelwa la ekhala phela ngoba ekuphakameni kunothixo ophilayo. uNkulunkulu wakhona kasolisa uNgulu uyakhuluma. Lokhu ngikusho Manazetha yizwe lento ngethungisa indlela esimanga ukuthi umuntu ushadiswa nenja. Lento-ke ayiqali omunye umfundisi wasemaromeni kwezwa omunye umlungu kuyena efelwe yile wathi ngicela ungigcwalele nayinja yami. Wavele umfundisi hawu mina ngingcwalile wathi wathi ayihamba ufunela amasonto aphuphile lawo ezayona nangezansi. Wayesethi lo lapho khona bangangcwabela ngo-50,000. Kwanele wezwe lemali ekujiya ukhuluma wathi hawu bungangitsheli ngathi ngiyakhi ikhatholika ukusondwa lokuba usekushiya seyidala ukhuluma ngoba usezwe indaba yemali hayi indaba yemali iyazona izinto. Kodwa nabo abafundisi baleli sonto ngiqinisile ngeke bayingcwabile ngeke bamshadise umuntu nenja ngoba bafundiswe ugama lini ukhona. Bafundiswe inkosi yasezulwini khona. Abefundisi basephameni yilwane samhlobo. Ngiyebona nje noma kufika emngcwabeni bezenze ngathi abalutho bayobhukuza abahlali badedela befundiswe inkonzo bahlala ehlalweni phezu kwabo. Cha nohlala nabo bafundisi. Abo ibone kufanele bakhothamele nina ngoba bona balutho kini. Abayile futhi ehlathini bayibona. Ayibongo sesephambi. Amen. Yesu lezulu lezulu
Nilandele ushaya. Nize ningisize ngento yodwa. Ningazishibisi. Ningawakhi amakhekhe kuthiwa amaqinambombo kuleli bantu. Ngafika omunye wadla ngabona uyafika ngathi hayi akakho amaqinambombo kuleli bantu. Wokushibisa inkolo yethu uyenza ibe phansi. Into eyingane leyo uqhweka yonke abantu. Ayibonge Nkosi. Thina sithi amaqinambombo ayidliwa lonto kuleli bandla ngoba yinto leyo ineyingane. Into ilungile kubantu beyinkonzo wavele basonto ecrash. Into abayenzayo vele iy'ngane zesikole. La ekhaya wenziwa into yabantu abadala. Obona ngoba ngishukula bona amatula bona wethathandwa indoda yasezulwini. Hayi muntu. Hayi muntu. Yathi inyanga yezulu. La matulo lawa aqambe ubaba nenkosi asanele. Ngengisawa ngoba anele. Nami ngiyabona anele. Mhlambe nawe uyabona kancane anele. Awu 242 wonke. Esokuqala sithi inkosi sikelela ubaba. Esesibili sithi ngisize ngothando lokuntwana olungafiki. Esesithathu sithi inkosi kususa ubuNazaretha. Esesine sithi izana. Esesihlanu sithi mina ngithanda ukuphila. Esesithupha sithi sawubona baba. Esesikhombisa sithi selithithisa. Ngazikupha nje zonke. Ngoba ngazazi priwo. Dalo. Ifundiswa uGamalieli ukuthi tulani kanje. Khona amaculo la ekhangathini bese asathi masanthile manje kulelo zonke into. Elinye silithile manje umbalo wezulu usuke manje aculwa ngekhathi ifanele. Omunye ngamuzwe iDudiya ethi asinawa ngathi izoxoshwa ekhaya abantu sithembele. Ngathi abantu sithembele. Asiyababa kanti bani? Hayo. Leyiculo lalitulwa ngufuthi Yesu. uJesu phela washona. Amen. Masingabhalelwa namapenti neliphume lakhe ngoba washo. Wathi uyafa. uJesu akaphatha thambo ngafika. Ithi incwadi masifunda namaRoma incwadi esisiphambanweni kwabhalwe ngumbhalo wamaGreek nowamaRomani wamemezwa ngezwi elikhulu ngoba engakwazi ukukhuluma isiZulu wathi Eloi angazi noma ishangane Eloi lama sabakutani wamemeza ngezwi elikhulu wafa Mungu wathi uShembe yafa lo thatha umuntu njengoba sezulu hlala kuyela lo daliwe lo uNkulunkulu ngisho umfazi mefele indoda ungenwa ephila ngoba lenye isihambile finish plan thina sikhuluma nje verbally befundisi lokho ngeke sikritiele njengepanda India sibeka njengembala abantu sengeniwe umkhokheli ngithi umkhokheli kumfazi angeke ayibongo awusidomu siyokuhlula izinto ubhekile ngokuthatha incwadi uyibeke la uhlule ukubona amagama kufanele wathi amagama ukwazi ukubona kulunga-ke monjalo izinto eziningi uManazaretha kufanele sizazi ukuthi zenzeka kanjalo uShembe waseka bulayi ingakho kuleli banda lisho indoda engaganiwa ilungile ungaba ngasuke notekisi uyakwazi usuke no40 futhi awubani unenkinga
udinga nje umthetho wakho ukulungiswa ngoba khona ungahambi kahle. Mina ngisazoshaya futhi. Phela njalo ngoba anginakumakhwise umfazi oyedwa. Funeka nami nomnyazana ezinye ingane. Ayibonkoza zakhona. Bazala abafundisi. Wabafundisi wale bazalwe yimini. Abefundisi fanele bazalwe yithina. Fanele thina futhi sizalele bona. Namajuda azalela wona uJesu. Nama-Israyeli azalela wona uMusa. Nathi uShembe sazalela thina wazalwa yintombi kaMalini. uMalini kamthimkhulu. Angaphoqa omunye umuntu wahadela isakhe igxeka lenkolo ngithi nawumtshela zithini ithakazelo zakho. Uthi thina phela somakhulukhulu ngithi qhubeka akasazi ngithi mina wazi kakhulu Abraham. Ngithi mina ithakazelo zakini zithi umkhulu Thixo kodwa ungangabunganga. Ngoba uthi kanjalo ukuthi ngithi phela obungani bona bazala umprofeti. Isaiah Shembe. Bazalwa yintombi kaMalini kamthimkhulu. Yingawo kuthiwa umkhulu Thixo ungangabhungani ngoba intombi lewabhungani yazala indaba enkulu. Wathi yini ngithi nela mdala inkalini ngoba wesiphusha. Baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga kumdala wenzuku ngiyabonga baba Nkosi yamakhosi ifo ngiphelo ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini. Siyabonga amazwi amnandi esiwathole umfundisi wenkosi Nkosi zimbusise. Sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sesikhombisa. Sizocela umvangeli umdluli ohamba ukubasola ngaso sihlabelelo. Inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise uphakama kwabangcwele.